adana lengdana laiba ko adugi poni movement tawna dana kotna laiba adu marak sida ko gi organization akoi de so hana support tawna jawbir ba moi maruma pang kharana organization mai tribe in organization am semure aduga March 27 2023 da moina high court satlu bane ba moina high court na wai si pending adu ko intami ga gino action law ina hairak patunita adai di laibak thibna adugi makha tarakpada asai irang jisu same kanu adu da taru bai wane o jitalak se ke ja ko gi 342 gi article sigi makha da schedule tribe list chan gadab ne habes da ko gi yamna seng na yaning ba kangbu yaning da ba sigi pochima la e adu huji khoi sigi su dum ko ta gi su ba amaru ina sida oira kan nei na be post la duna masigi wakhalon ni sigi marak ta ba tare ko ni huji achau ba hek haurak pa degi ni sigi poch sigi yamna kano taw ba koi khongchang changsil akana achau ba thodang thlobui ra kan chang e SDD sem na masi kamain changkin ge ni kamain than biring uja SDD sem no ji pawda ko na follow torok lak se koi kana di koi kernel kano stop pi with ma na yaning da ba yaur sa koi sem do ga degi wari sa si dubai koi gi pamphlet brochure akoi na taw gi se su masai gi ain masai pa jagi article 16 close form maka da kanu to bi ai moina hana phangisi adum thambi bi ai ga se adum haira ga lap ni aduna koi na ai understand to what na understanding kitang what to ge ni hai na koi na lowi kadum de sa koi confront to ge koi mukna bagi adom da koi sanjan de koi di punna peacefully hingmina si koi tau si hai bani mai su chanbam thok bani chalau da bani chanbam thok da chalau da bani adu chanbi hai bani ju je koi fulfill tawri criteria everything tawri chanbam thok bani adu chanbi hai bani adu hingmina si hai bani adu kai famina raga any comprehension apprehension layer su ko down layer su adum sengdongna be yaw poni adu khangna ga mena so manipur ga mena so tawbine na tawbiyo haibagi adu ga appeal ne koi tawse okay ja yam phajai kyang kui de haiba tare matam se huje koi 2025 ausil sang khaba matam se da STD CM na changkhil ai ba akan ma khongjang si hojik fawbagi oina latest development du hujik fawbagi na leiri ba pot si matang su thambiro aja du ga koi criteria fulfill tawba tawdoi matang su tawra haiba pot si me amam leine de swai gi matang si ga hujik leiri ba kanu sa ba tare se han bagi oda se thambiyo amakta koi program si koi STD CM site su yawbina ba haibira pitang ta notice window TV bu kai kumna ba ma de ta ka pang dok sari ST demand ni wari si sigi movement si yau si namlon kangbire hujikti irang hujik thoi ba manipur gi crisis hujik current crisis sina su hena kano ta hon ba ewa wen bagi por am lakre amarom da live ti ba taw dong ne ador ka su koi movement si be miyam da ewa do hena ewa wara pa hena masigi necessity darkar we de na khangbagi darkar we haibagi kaino am lak am su we adu di amarom da positive ne adu ga thoi ba taw dok violence to ichi am live ti ba masidi live ti ne na tamjage ada akoina maitai ne ST list Indian constitution gi makha da ST list chan bi we na tal lai ba demand se ST list chan loin tan ba demand se community based demand any community na government of India gi constitution na piba government gi guideline magi modality gi matungina magi mayam na criteria haina riba adi matungina adu fulfill tawragadi fulfill tawena khalaba ekoi chandam thoyena khalagadi community duna appeal tawba request tawba si ai chanbi hoina ko aduga tawbudabu juji 1999 amdi 2002 da government of India na magi matam gi matungina procedure my modality secret change tawgiba leikibadagi my concerned state or union territory do masai community duna leiriba se kudang na mai te gi dara gam manipur tare ko adugi government duna hana recommend to bam sange recommend to bisi da magi darkar oi ba masak documents adi supporting document hai tare ko se kudang na mai te koi tribe ni yellow mini manipur gi ko si chanbam thok pani ST list chal hoda bani chanbam thok chal hoda bani chanbi hai bane ba ko si chinna haira ga yada magi supporting document ama adu verify tawna ba kano bisi darkar oi ba adi photo ni mayam na document ani ethnography ga hari ba ko adu ka ani sub document na latest socio-economic survey report of the Maitai means community concern rugi ko ani si darkar oi ba aduna ethnography sina khanga ina tapiri ethnography sina Maitai si manipur gi yellow mi mani tribe mani hai bisa identify taw doine adu gi document na adu tabu hari be document ani si state government na concern state government na whatever lower matung da hari be chumi Maitai se
maram sai chanbam thoi ana wari om lobiraga central government da akoi dakar obe document ani sen close tok jare aduna aduga loina na recommend to forward to dong ne si pot sidani pal lai rise amba akoi gi imang de lebiram ba akoi na ase thau pujidring imang de puram ba han hokdok piram ba STD CM 2011 12 batai de hobani aduga han ba kaino sisu memorandum hai batare manipur government amadi matam dugi governor da adagi honorable prime minister home minister da matam du tharam base ko yauding da han hudok yong ba kam go sina tharam base 2012 ki November da dagi ne November dagi December matang tawraga 13 thum taw basida ada tharu ba document si ada Ministry of Tribal Affairs center da tharu base state government da halak pane ba concern state government hari se central government hari se Ministry of Tribal Affairs hari se not May gi tang kun mapan 2013 da 29 May 2013 sida state ki kan wada state government ko tribal affairs ko state ki su leidna ko ade department sida irak pane samain tawdna maite gi kan organization committee ma dagi organization ma dagi maite se list challoina adugma request memorandum phange masi matang da state government dakar weba specific recommendation along with the dakar weba document ani duka thar oina se thar khrem khoi an da 13 gi me gi tang kun mapan sena khoi an bani central government dagi state government da kan tor pase aikona thar budugi response ta adu dagi ona buji ko pending lai bane leng dana porse adi matung da dum matam gi se khoina sida prime minister home minister la amba dagi chief minister change or pa na congress ki leramba buji BJP ki lak pasida matam ge khoina mu reminder hai tare memorandum submit taweba adu ara center da taru base sida prime minister la me 2019 gi January gi tang mari the prime minister Modi ji la ko chief secretary gi through da khoina amu an reminder mangon submit taweba memorandum se adi daram lagi di mona aya pidre kai no de schedule yam tai ni yaroena chief secretary through the koi toy ado same mo hale state government uji pawdi as on today state government maite gi matang da recommendation thar pa laitri thar oina hale ado tai ding sai gi lairiba uji chanari ba india government gi magi modality hai koi moina adu gi matungina procedure du matungina concerned state government wari bam lawrga recommendation am tha pam sanga recommendation ji da hakko da document ani si maite ko ne still list chanbda koi qualify hoye koi fulfill to with my criteria term and condition do hairi se asai aina haijaba mon haijar ethnography sina takatoini adagi koi gi sel thum socio economic amadi society ji gi magi lairiba latest socio economic survey hai se maite gi my sel thum kayam phari kholi hai se adugi report na ani duna kano tok doine justify tok doine support tok doine ani duga loine na thaga do ati matung ta badi ada once ministry da receive tawrak matung da central government na kano da akoi gi RGI Registrar General of India da amu refer to we high report se chumda bro na de moina refer to examine to yes si concurrent p by na moina justify we har kan mo halakani central government da cabinet ta adagi amu central government amu kana dong thani nation commission for schedule tribe tong thani ado ani sina ya the satisfy or the concurrent p ra kan da di central cabinet na wari bam law kanda parliament da pukhalaga mayam na haibiri ba masagi article 342 clause 1 gi da sandoni ko si amend to ga amend means label list to mai je hapsan na amendment bill lam tharga adu andi parliament di Rajya Sabha MP Lok Sabha ni se pass over the lawyer adu ne adu si thadna lengdna lai ba ko adu gi poni movement to na dna kotna lai ba adu marak sida ko gi organization akoi de so hana support to nyaw birum ba moi maru pang kharana organization mai tribe ni organization am semure aduga March 27 2023 da moina high court salu bune ba moina high court na why si pending adu ko inthami ga gino action law oina hairak patuni ta adai di laibak thibna adu gi makha tarakpada asai gi irang ji same kan wadu da taru bai wane okay oza thank you so much ai koi gi huzik lai report si ta sen harakanda recommendation se thaga do buni recommendation thaga da si masi gi state ki mathau hai batare maroi no jan panbi gi document akoi gi require oi si ethnography of the maitai at the same time akoi gi latest socio economic survey of maitai sine ba tha du se aduga adagi akoi
masi ek thara oirani habu sunate a thara kanda koi gi yani yaro he potu process la kanda yani habu sumai la ka doine but huji akoi dege to form thokpa thabam thokpa se thadan lai it's been over decade haiba tare matam se amsa khaptai sam thabne ade recommendation am tawg dong ne government haiba kanu se mai na claim tawai se chumi sanpham thoi chanbiyo daka obi document we enclose tawai hai na thabi to okay thank you so much I ado koi hujiki kanu sigi matang haiba tare kota gi matang se la kan da I ojapur ge ne se lak chege oja koi gi hujik laire economically koi educationally backward oi ba hai tare India ki whole population koi gi koi approximately 130 crore hen bai tare sida koi gi not only akoi state hena ta bida sida panara ku matam da so suki mate geng ta di yamna sotha ba du gi pota su leini masida kamaina survive tawga do be question lak matam da sigi akoi protection ji pina bai ta mute ST ta chan ba sida kar ba gi yam tangai fa da pota su leire ado hujik lak chaning jo ja koi hujiki hana koi gi kanu si democratic oi ba koi gi demand ama tanjaw matam se da hujik se hana koi ST ne leiri ba koi chinga lei bai chini nausin haiba tare si mayam sina maru oina hujik akoi gi mana da pot earning da haiba tare oja kanu na panbi kib da koi gi oja santi ju panbi kib da hana koi gi mate within mate community marak ka so koi si gi differences of koi gi opinion je mayam am leibne duga hena hujik koi gi gyan tarak pa haiga da open tarak pa momentum si phagala poi form de leiri ana hujik su ya da group se maru oina hai kan da koi gi ST na mate ni ST demand to bra yaning da ta seng haira kan da koi gi hana koi gi chini na oina leiri ba koi gi chingi sinau sing sina moi gi future da haiba tare ta seng haira ga di masida yamna koi gi bleak koi de haiba pose dum phung tok pani duga koi gi ukrul da koi gi chenli chat keno taw ki ba rally chat ki ba gi seida through akoi gi DC gi kuthang da president patient gi bla dum palle akoi gi hujik hana de gi general oira ga leire OBC leire SC leire adu go state se baru oina hai kan da lai se kana na on to hai kan da koi gi state government majority maintain haiba si post mal mayek seng haiba post mu lai ki haiba tare swai gi phibam seida sigumba kanu ma lak pa se si kamaina se clarification kamaina thang bining website ngasai na hamba round so haja gi ba si constitution ma pi ba asai community based demand mane ba ko adu ai khoina maitaina hojik compare tawrisi mainland India ngasai gi akoi gi kanu na su takbi gi ba 130 or 40 crore the 0.001% ko ai bidi milising ama da maitai gi population se adu wai ge doini aduna ai khoigi leminari ba se tangkul hai gera mau hai gera rong mai adagi song gi sampur rong ya ga paite adi ama mayam leri ko moi di already han san lei rong ne ai khona moi gi chak thung de khona mun ge khoi gi mot ke lam khona lo loksan ge hai buna te ba ai khoi su chan ban thok da chal hau da bane ai khoi si amatani khoi ja santi na colonel santi na takpi gi ba dumai na ai khoi si dimapur wang ma lam ma tam da guwahati lam da mina identify to ngam pote kana no ji khanduk ngam ponte ba ko adu kai thiri me ado sambam thok du chal hau da bane hai ja khoi punna wai min na ga da bane hai bane da including mai tai su wai ga dong ne hai bane hana wai huk da bane ba adu da mai tai na kano chalau da ni na matam du da wai udram ni na general category da lei gi bai wari ne ba adu matang sila ai da gi to koi gi 1990 something ada gi wari ni OBC gi kano laki ba se ko mandal commission goi sa na kan to birang ne my particular kano details su de adu da ai JSC de su chalau dram ni na da general gi marak tu da to bu su ko se vegwa ne na OBC tu da laki ba ne adu da nga sa gi ko kan santin su tak bi ba ko ni so yuri se han ba ho ba 1951 du da san ga do photo chalau da na som da koi kare hai tare lamang na ga phai na lambi se la na sat lai re salamina general india gi mi yam graba missing advance oi graba ma yam tu da lai bi su ya dram ni na chana dram ni na ko ji krai da OBC du da mu injan bane ba adana hujik once mai tai sina ST oi bam thok da chalau da do option bi yo hai na challa kan da ji mai tai do OBC le ro ba si mai confusion somebody koi gi mai tai marak ta su du ga koi leminari bi sile na using gi da so confusion kar lai ba male mai tai na ST gi kota su lau ba OBC su lau ba SC su lau ba na adu lai ro mai tai the division la ro mai tai AJ1 ST when lai re dam na do di schedule caste ki OBC kota do lai ro ba mai tai na OBC phangi ba schedule caste ki phangi se mai tai ni ST ola kan da adu gi du lak ka do ne ba adu ga amana sidanga sai ki makoi gi reservation quota hana uji manipur 31% gum lai re ko koi gi state ki waina central gi na te ko ST gi se central gi 7.5 population the base to bune aduna si lai ri si koi na mai tai sina ST wa akanda
मखोई की से अखोइना लौगी हाइब नतेबा हाइबदी ngसागी असम दा कोई नेबरिंग स्टेट असम अमदी नागालैंड करी तौगे दा नागालैंड सी ट्राइबल स्टेट नि को मोय पॉपुलेशन मोर देन 90% से ट्राइबल न तब खर लै मोय सिदि मापुर दा करी दा को अदु मोय रेसिडेंट हाइ तारे को अदुगा अतै सिदि ट्राइबल नेबा अदु लैरगा सु मोय सु डिफरेंट कम्युनिटी लै मैम से का मोय द ट्राइब अराउंड 15 प्लस लै बने को नागा एग्जैक्ट नंबर दो कावरे अदु मोय सु मोय की लेबम मदगी मागी सोशियो इकोनॉमिक करी करा पॉपुलेशन में सिंग मानदी है से अंगामी आव गुंबना अंगामी न कोहिमा करी करा द मोयना कनो वय बकरा एडवांस होबदे आव लेदिना को अदुगा सोंगी वे कन फ्रंटियर हुजुजी ENPO ना ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड रे मोय कनो पी हिदरे फ्रंटियर पी हिदरे सेंट्रल वाली सानरे बने मोय सिना खर बैकवर्ड वे बा अदु हाई सी कोई आर्टिकल 16 क्लोज 4 की मखादा स्टेट गवर्नमेंट ना मागी स्टेट की वेब कोटा से तो ना ना मागी कम्युनिटी में हम सिंग दुदा शेड्यूल ट्राइब लोई ओरगसो तो ना दम खाइदो को याय नागालैंड में खाइदो एबा नागालैंड के एडवांस असोंगी बैकवर्ड ट्राइब हाइबा कांगबु हम आईडी की ईस्टर्न कांगबु से कितन बैकवर्ड वेब सी मोई तो ना लेरे सोम द एडवांस वेब से मान अदु मान परसेंटेज हम खाइदो एबा को अदुगा असम दसु से बोरो मैम बोरो टेरिटोरियल काउंसिल का लेरे न को मोई सिसु प्लेन की कनो ने बा समाने मोई हिंदू ने कनो मैते दौना बोरो कनो बोरो सिंग सिसो अदु मोई दि टेरिटोरियल काउंसिल का तोंगाना लेनो ऑटोनोमस का पीना लेरि से मोई सिगा दगी दिमासा अखोई की सिगी आसा कनो की कसार का सोम थंगना बदा दिमासा गाने लेइन को नॉर्थ कसार हिल डिस्ट्रिक्ट को सिदा ले सिदा बोई सिसु कनो ने दिमासा ना या बनी अदु मोई सिसु ट्राइब एसटी मनुंग चलेने अदा असम दा मोई सिसु मुक मागी पॉपुलेशन अमदी मागी लेवल ऑफ कोई की डेवलपमेंट हाई तारे ने खेना बे मतुमिना मोय अमुक तोंगाना अमुक खाइदो एबा विदिन कोता थम्मेबा अदुमाइन तौदना कोई सु हाना लेजर 31% अदुम मेंटेन तौबि याय अदुगा मैतेन ओबीसी कई करा एसी ओबे पोसि पोरागा मैते पोतुना तोंगाना अदुमाइन खाइदो प याय हाइजे बनेदा अदुना सिदि अकोई निंसिंग में थोक्तन मतम दगी मैहुरोल लगी एकता निंथौ पालिंगे द हौरपदगी मैते गा कोई सिंगी चिने हिमिने लाबने अद हुजुची हिमिना दोइने जिजुची हिमिनारी तुमजी हिमिना होदोइने सासिंग सुसिंग से अदुगी अदुगी पुन्ना हिमिना बादु इंडिया सिम चावबा इसे सब कॉन्टिनेंट ने कंसीडर तौनरिमने पॉपुलेशन यामर पोने यामना चाखोट बाय एडवांस होइरो पोने दुरा मोइदा कोई मसिंग याम जदबा नॉर्थ ईस्ट की मरुवेना नॉर्थ ईस्ट की कोई सक्सु तोंगानबा अदुगा मसा सक्सा युथक पिजे सक्सा सु तोंगानबा सिलैबा पॉपुलेशन सु यामदबा कोन इंडिजिनस येलो मी मेटेरोन को आई थिंक सी constitution protection ci daka web natraga di chauraba mi gi india gi mainland samudra gumbane samudra da sing bati nang hijila kari to sing bati nang samudra ga yana kamai tong toino adugi potu ni da aduna protection ci daka web okay as indigenous people adubo constitution do di indigenous haidre ko simadi mayam kan ko khamina bam sang constitution no schedule trap haire aduga indigenous the people facilities protection haibitare ko safeguard maruena land protection ko adagi di magi kare hata social magi backward economy adugi public tawna bagi scheme mayam le gre ko ko ga kano na so akarne santina sa takbi ji ba assam regiment da sang koi sang ba ti ga tawri se adugi mayam le gre okay aduga to han ba reservation gi kota gi magi benefit mayam to ne ba dam maru di survival ko gi identity ko gi satam mai te gi indigenous oi bagi ko kano ni tribe ni manipur gi yellow me ne hai badu adugi protection am da protection ai si yellow me hai bisa lam sigal na identify ta web indigenous people hai bitar di karam lam ba hai do ne lem lawdre indigenous people lai roy to ado ji ai khona lai lam se protect ta yam dar ka web mate ne lai ado singi 90% na yam na 90% na chaw yar singi koi bugi lam se it is already protected under constitution kai me da ado the inevitable lai ba koi silenau singi sing lo ne st wai ram ni na protect ta lai ado mate yi pick khaba ta paki mate ga all community taminari ba mate na he na namna ta ba tam paksi madi protection lai tre okay za adu pi wai bani ta yam chume za yam phajana khoi gi marik chuma thambi ba taro jana khoi gi SC mayam na khana ba aduga OBC se dum khoi di masana dum hai ba taro automatically nga sai ge khoi SC la academy sim tawja kan ko ni masi gi pose mo jan su clarify taw bi de duga khoi gi physiki kano gi matang se ne ba khoi quota gi matang se quota reservation se ne ba yam na si pose lak na ri pose adu si gi constitutionally privilege se masi si gi pose lau thadra hai ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯔꯛꯄꯗꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 342ꯒꯤ आर्टिकल सिगी मखादा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनगदबन हाइबसदा अखोगी यामना सेंगना यानिंगबा कंगबु यानिंगदबा सिगी पोचिमा लाए अदु हुजि अखोई सिगी सुदम कोतागी सुबा याम मरुइना सिदा ओइराकान नैनबे पोच लाइदना मसिगी वखलननि सिगी मरक ताइबा तारे अखोइना हुजि अचौबा हेक हौरकपदगी नि सिगी पोचिगी यामना केनो तौबा अखोई खोंजंग चंगसिल आकान अचौबा थौदांग थलौबिराकान चंगबे एसडीसीएमना मसि कमाइन चखिनगनि कमाइन थंबिनिंग जा एसडीसीएम नो हुजि पाउदा कोइना फॉलो तौरग लाकसे कोइ कना दि कोई कर्नल कैनोन स्टाफ की विधि में यानी जब ये और जो कोई सेंडोगा देखिए वरी सासी दुलाई कोई की पम्पलेट ब्रोशर कोई ने तौकीब सिस्टम मसाई की इन मसाई पर जगह आर्टिकल 16 क्लोज को मका द कैनो तो भी है मैंने हाना फंगिसी अदम थम भी है गाइस है अदम हायर का लाभ ने दुना कोई ना आई अंडरस्टैंड तो वो वाट ना अंडरस्टैंडिंग तंग वाट तो होइगनी है ना कोई ना लवे कदम दिस कोई कन्फर्म तो होगी कोई मुकना बगी अदम द कोई संजन दे कोई दि पुन्ना पीसफुली हिमिनसी कोई तौसी हाइबनी मैतेसु चनबम थोकपनी चलौदबनी चनबम थोकपद चलौदबनी अदु चनबियु हाइबनी जुजे कोई फुलफिल तौरी क्राइटेरिया एवरीथिंग तौरी चनबम थोकपनी अदु चनबियु हाइबनी अदु हिमिनसी हाइबनी अदु कस फमिनरगा एनी कम्प्रेहेंशन लेयरसु को डाउ लेयरसु अदुम सेंगदोंना बे याव पोनी अदु खंगना गवर्नमेंटसो मणिपुर गवर्नमेंटसो तौबिनेना तौबियो हाइबगी अदुगी अपील लुदे कोइ तौसे ओके ओजा याम फजै